E kublaya pi warok ki pralog ki wasnyaw suk wow up yi ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyaw chapi wayo kem ki pulit ka East Jaintia Hills ya uwi udamok uwa emkti hakikam khayi drugs ha East Jaintia Hills. Hawakam te chirup wow te ubru yi de yo ki pulit wow kem way hewan yo ki kem ya o te ton up iya ganigo kubor hadu wakod kanang wayo tip iya wasakhet. Te chua wo sedang cheki kubor ladam pue mude piu subscribe your new channels nya bhai subscribe we ngat how to bell wa em hai tu khanang we yo pten cho piu yo yigi kubor wa thamme te ton sedang cheki kubor u Dr. LR Bishnoi u man kam u IPS da tweet unin kasngi ka arphon ru tarik ubna wale arhaja arphaule deiwa e yero yigi pulit ka East Jaintia Hills heyeto wa yo ki kem ye wi u Damok khayi drugs deilang wa drugs heroin iwa chongdon ruphau laktangka ya uni ubru de yo ki pulit wo kem ye o halom shnong East Jaintia Hills district we ha ini itwit u Dr. LR Bishnoi da ong uwa ka Meghalaya police meilat ko wo sanchar drugs hapo kachila u kharwait ko yikiwa emkti na phangbai klem map de ye 1 ne ka 1 le